Par drugara sa entuzijazmom pokrenulo je portal koji okuplja ljude koji honorarno pružaju različite usluge. Za korisnike i klijente poseta portalu i pretraga su besplatni, a honorarci su za kratko vreme dostigli broj od oko 10.000 registrovanih profila iz cele Srbije. Mi smo portal za honorarne radnike, odnosno za ljude koji su profesionalci ili imaju neke hobije koje potencijalno mogu da unovče. Odnosno koji žele da te svoje veštine i znanje ponude širem auditorijumu, gde ljudi mogu da ih pronađu, da pogledaju njihov profil, da vide šta to oni znaju da rade i da ih angažuju po potrebi. Mislim da je jako dobro za sve startup kompanije da budu sa drugim startupima na jednom mestu, odnosno da ljudi mogu da se sretnu i da zaista razmenjuju ideje, jer to zaista pozitivno utiče na svačiji biznis. Radeći prethodnih godina na tehničkim fakultetima kroz poslovno-tehnološki inkubator, ono što je naše veliko zadovoljstvo i ono što smo otkrili, to je da je potencijal mladih ljudi u inovacijama i znanju nemerljiv. I da su njihovi uspesi kroz start-up firme uz vrlo malu podršku, ti mladi ljudi ne traže puno, a užasno mnogo umeju da daju ovoj zemlji i razvoju. Taj potencijal nas je u stvari nosio, ta njihova energija, te ideje, te njihove pobede na međunarodnim takmičenjima, ti uspesi niš čega u stvari su nešto što daju najveći podstrek i zaista je bio veliki izazov. Praktično za godinu dana imamo park koji sada je prepoznat, već sada prepoznat na međunarodnom nivou, prepoznat regionalno i naš najveći izazov u budućnosti treba da bude kako da jedno ovako mesto repliciramo u Srbiji, u regionima, na univerzitetskim centrima i kako da u što većoj meri i u što većem broju podržimo mlade da započnu biznis i privučemo još dobrih domaćih i stranih kompanija. Miloš Čučulović se nakon studija i rada u Švajcarskoj vratio u Srbiju i sa timom danas vodi kompaniju koja se bavi razvojem softvera za naučne časopise i konferencije. MDP kao firma imamo preko 150 žurnala u svim oblastima. To je elektronsko izdavaštvo, znači nemamo štampane verzije i pokrivamo relativno sve otprilike naučne domene koji postoje. Tako da dosta su nam pomogli ljudi sa univerziteta, imali smo isto par sastanaka sa gospodinom Jarkov, on je direktor univerzitetske biblioteke, tako da sada tražimo te neke ljude koji bi bili više orijentisani nauci sa također visokim obrazovanjem za posao koji nudimo. Treba se konstantno širiti kako bi opstali na tržištu. Proširenje je počelo 2008. godine, kada je bilo nekih 15 ljudi koji radili za MDP kao firmu. Trenutno nas je skoro 500, tako da dosta se brzo širimo. Imamo predstavništvo, to jest glavno predstavništvo u Švajcarskoj, imamo 3 kancelarije u Kini, 1 u Barceloni i sada u Beogradu. Tako da neki plan za budućnost je najvjerojatnije dosta naći neke nove ljude sa novim idejama koji bi radili na